Manipur police hatkhiba thagdokta NIA na phaduna custody da lerakhiba Thangminlen Court na bail pikri. Manipur Police Commando ani hatpra CNI haiduna National Investigation Agency NIA na phaduna maki mathaka tungan case kya panduna NIA ki custody da remand lawduna investigation sa tharakhiba Thangminlen Mate Elias Lenin Mate se kungani pan Guwahati High Court na bail pikri. News agency Power Corridor na torap report ama ki matungina September 15 Guwahati High Court sa takhiba hearing ama Justice Michael Zothan Kuma amadi Anjan Moni Kalitagi bench amana Thangminlen Mate bail pikibane hagi hauki bazun kungamanga NIA na pharaba Thangminlen Mate na Assam gi NIA gi special court amada mapu bail pibinaba haisakibado NIA gi special court aduna reject tawduna mapu NIA custody da remand lawthuduna lakhibani Ningsing Mayabri say yes, Hoki of February Treta, More the Living Indian Reserve Battalions, IRB post among the ethics at Tabamasum, Rifleman W, Somorjit Mite Hatkhiba Taudu Madirena, Thangminlen Mate, Hokiba Mate Taraga Panda, Silser Police Station, the NIA, RC05 2024 NIA, IMP case among known register Tauduna, Parava Matung, Nasi Power investigations at the Lakibane. Adu bahai case RC05 2025 NIA IMP gi makhara phara ba Thangminlen Mate bu hauki bizun kungani pana ko na bail piraba matung numinini gi matung da NIA na RC06 2024 NIA IMP na case panduna amuha na ma ko NIA custody da remand laktuduna lakhibani Rifleman W Somorjit Hatpigi Matanga, Thangminlen Mate gi matata pan ki case du gi matanga ko na bail piraba matung amuhana kulai pai bising no mai kap na bagi thagdokta laikhidraba halbidar takhilamba sailor sor gi matanga amuhana ma ki matakta khangalamba tawduna phajin ki badu yaning da phungdoktuna Thangminlen Mate na ma ko NIA na phaduna custody da remand lakthabagi thawong si logi wangmadani cases ki matana ma ki mafam na tragana court mangjona khangalamba laiki haina National Investigation Agency NIA ki matakta criminal appeal CRL A 285/2025 ki makhara bail pibina ba court da appeal tawduna lakibani thasi ki kungamanga Guwahati High Court satakhiba hearing atuda Thangminlen Mate gi matakta sathariba investigation asida discrepancy kya lai haina phungtuki Thangminlen Mate gi matakta sathariba investigation asida NIA na puthokliba CTR report asiga kothona bigi thangdo aduga mari lainai haibigi mari sumba evidence phangbalaki chaliba se yesi ki hokhiba January 3 ki thokiba thangdo amagi matangda Thangminlen Mate bu mahakta matakta FIR ni panbai yabasi yaba ngamlo hen Guwahati High Court ki double bench aduna court thamki tungda Udaisan and others versus SK Muhammad Abdullah 1983 ki matang Supreme Court ta ki ruling adu paladuna NIA na Thangminlen Mate ki matakta paliba ani suba case adu ki matangda mangjong court ta khangan ki tabado legal principle violate to thomni masidana ta nomai kap na bigi thawdo adu ki makhada investigation sa tharingai CNI haina phajin ki ba Thangminlen Mate na tharakba bail ko na reject to ki bado kari maram da gino haina sonki tungda Guwahati High Court ki Justice Michael Zothan Kuma madi Ajan Moni Kalika ki double bench aduna Thangminlen Mate bu bail pikibani adubu Thangminlen Mate na bail bona wina lupa lakh ani gi senpam thigadabani makhata bu investigation ki tama samon tharakpa matamna mahakna cooperate tawna ba khan ki bagloina case asigi matangda witness singbu influence tawduna ba mas evidence sing munawna temper tawduna ba su Thangminlen Mate ki maphamda kona khan ki Siri Gaurachandrai namo Purbasaram da khoi puna makale minaramba INM moirang da suk matam sangna thaupu biramba Sri Mairemam Kamal Singhana taibang sintha loireduna nungsirabi imung munung sagai nati amadi maruk mapang khwai puna mapu thadoklamlaga haugiba September gi ang 18 English ngani ga kungamanga langwan gi kungani pani pan ba irai numita guru gi kripa dagi bes onduna Sri Krishna Chaitanya Niladas haib nam phangjuduna Brindaban prapti oikhre lakliba October gi tang ama English ngani ga kungamanga mera gi mapani pan ba yum jaga sanumita srada din thokle numit asida laikhidrabagi atama santi gi dam ngamjaba hairang lairang khradang hari sankritan galoina Sri Gauranga Mahaprabhu gi saranda kasagadawri upalaksya sida Brahman Vaishnav ahalaman amadi maruk mapang khwai khibingna matam sana lengbi raktuna harinam sravan tawbirana ba paujanjari
Thauram pareng nungthil pung taranithoi makhai sangritan hoba layoi khraba ipa ipung ga tinabiramba loinabiramba aikhoina di sakhang jahaudraba mipung khudimangna laikhidabagi paujel asibu thingnabirabadi mahaki aroiba mathau mangam pangthokpa sida leimana amatang oirabasu katpiduna saruk yaba lakpiyu haina imung manunggi miyoi singi maikaidagi paujenjari ba imung manungsing mafam mairembam laikai moirang thauram tokpham mairembam laikai mandap moirang 33 AR Satakiba attack Mari Lena Kedarani Pari. Tasi Tarama Panginumida, where Pumanga Makairam Tarakodo Waida, Bistopu district Manus and Nambol Sabalaikai, Kuntrago de Shupa, Assam Rifleski Kambu Amada, Atexa Duna, Night Shobedar, Siam Gurungamati, Riflemen, Kes Hatkiba Madi, personal Mangana as open and Kibaga Maridana, Security Force na PLA Kedarama Park Rabamatuma Sisu Kedar Ani Amaga Pari. Police tagi thadorappa sirol amagi matung ina pharaba kedarising adudi wangbal hairu thong laikai digi thongam sadananda allies ngasik allies purakpa sei taragani panamadi service lieutenant corporal songtha mahesh allies momo allies amo se yinkhaiga matoi kaisampat lemezam laikai digi hari songtha mahesh 1990 digi aina chingkapula holu PLA de kyoraki miyoini Mako Assam Crime Branch Police Station Guwahati ki mating loinana Guwahati dagi phakibani hari Police Station Tarahum doino konba jurisdiction thadok namlaga Manipur gi mapum khudimakta apaspa makhatana sangdokhi Housing Ladiba Manipur gi law and order sikupna monitor tawraba matung tampakta leiba Police Station Taragum doino konba jurisdiction thadok namlaga lemhauriba Manipur gi mapum khudimakta Armed Forces Special Power Act apaspa 1958 amuhana nauna makhatana sangdokhi Ministry of Home Affairs MSN Thadorapa Chirolamagi Matu in Nagaland District Mapanamadi, District Mangagi Manudal Riba Police Station Kungamatu in Kwanba jurisdiction Singasu, Abaspagi Makara District area Laufu Kremadi, Arunachal Pradesh ki Tira Sanglang Amasum Longding District Amadi Asama Taina Badaliba, Namsai District Manungsan Police Station Ahuna Konba, jurisdiction Singasu, Amuhana Apaspa Sangokre. MSA na apaspa amuhana sangdokpagi nongna thokliba notification adu Manipur Nagaland amasum Arunachal Pradesh lakliba October amadigi hauduna tha taruk sukna satnagani hairi lakliba October amadigi makhatana tha taruk phawba apaspa sangdokpada Manipur gi oina consul loidaba jurisdiction sing adudi Imphal West gi oina police station Imphal Lamphel City Singjamai Patsoy amadi wangwani Imphal East District ko ina police station Porompat Hainga amadi idrugni Thabal District ko ina police station Thabalni Bistapur District ko ina police station Nambol amadi Kaksing District ko ina police station Kaksing ni hadi Panmaya bani Manipur gi law and order sina mara moiduna matam kya gi mamangdagi tha taru khudingi tangkak 9 apaspa sangdoktuna ngasi phawba laklibani RIMS ki director MS Pham Thadona badi mantawri Regional Institute of Medical Science RIMS ki authority na section da badagi thoki pa thagok singi texta kudri ba director amasung medical superintendent moral ground thadok da bani haina mahaire luptaruki coordinator ningthaujam dana kumana phungdorakhi Wangkai da leibai student union of Kanglai Park Shoki office tanga pungthil permission unabada and dana kuman hai Handak RIMS ta thuwaning da level thi thagok kya thokiba do institute asigi authority na section da ba amadi mathau masa khangda badagi thokibane amadi oirakliba phiba masina lamda masida leiba na leng sang yeng sindaba yadabagi phibam amada lakte maram aduna RIMS yon lenga ki ana leng sang mahiru luptaruk na mi yeng sang ba horagani haba wapam ma thokhi RIMS na daktoki ba thagok sing adu ki sapsaba mek sengbo wapam sing authority na miyam da khangan gadabani haina paladuna dana kumana hai Lainga ki analeng sing da mathau tori ba doctor nurse amadi staff sing private hospital amasum clinic sing da su mathau topi ki report sapsana le RIMS ki medical superintendent doctor sing private hospital da puba le ki haina phongro ki buwa phom adu yamna lebuk thibare haina manu phongro ki Lainga ki analeng sing da thap tori ba doctor sing lanai analeng sing da puba yawe hebsi miyam na mit akon unari bangatani Naru ando lanai analeng sang da puri bu doctor sing athubar to kadabani haiba wapam subang na thauki mangna hai medical institution sing da mahairoi sing gi laifam thokpa facility sing ningthina piri bra haibana sing da so kumri yengsilagani miyam sa thokani da thautok sing mari leindana analeng sang da violence sa thabigi hainabi thadoktuna thago adu ki solution purak minana bu khotna si amadi madugi da mahairoi lupanga na thonglaw na hanglaga thamleki Permission guna badur sarugya ki ba desam ki president mayengom sumorjina RIMS ta OPD da leng ba lakpa na basing doctor sing na
मखोइना पूरीबा लनाई हॉस्पिटल लाक्नबगी मवोंगदा चाथै हाइबा वाफम थमलदुना थावोंग खुदक्ता लेपकदबा नाखि रिम्स के डॉक्टर सिंह लनाई हॉस्पिटल सिंह पुबा याउती हाइना खंगसिन उसिनदना मिनम्बा वाफम मेडिकल सुपरिटेंडेंट फोंदोखिबदो हक्सिना लौवे हाइबा वाफम मांगना थमखि डॉक्टर सिंह बायोमेट्रिक नमलगा अनकपदा लैबा क्लिनिक सिंदा क्वेश्चन चेलगा लायेंगलिबसी लोसलगा मियामना थिंगनरबदी खंगला ओहाना थांजनबा सि यानिंगदे अमदी पुनामा सि थिंगनबा माहाइरो लुप तरुना कुपनि यिंगसिनबा हौरगा नाखि पामिसिंग ओनाबदुना माहाइरो लुप तरुक की मरु एबा थाउपुबा सिंगसु सरुक याखि ड्रग फाबदा अरानबा तौरुबा पर्सनल मंगा बेल पिखिद्री सेशन जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इम्फाल ईस्टना मथौदा थौसादबा मसुम अरानबा तौबगिदमक थबक्तगी सस्पेंड तौकिबि इम्फाल ईस्ट पुलिस कमांडोगी ओसी ओरंबा इंस्पेक्टर अमा यावना पर्सनल मंगागी प्री अरेस्ट बेल पिबिनबा थरकिबदो अयाबा पिखिद्री एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अदु कैरेन फाबि मनिंग लेकाइदगी इम्फाल ईस्ट कमांडोगी ओसी ओरंबा निंगथौजम देवदास निफुग निपान अपक लेखिदरब इबोसौ सिंजमई बेगबती लेकाइदगी सब इंस्पेक्टर बैशामयुम देवसन सै निफु अपक देवेंद्र क्यामगे मुस्लिम अवांग लेकाइदगी तारीफ अजीज सै कुंथ्रागतरे अपक जोबेर खान क्यामगे मुस्लिम अवांग लेकाइदगी केस राकिब सै कुंथ्रागतरे अपक केस अयास अमसुम कैखु मुस्लिम अवांग लेकाइदगी एमडी अमीन खान सै निफु अपक एमडी राफीजुद्दीन थरखिबनी कोन एक्विसने हारिबा पुलिस पर्सनल सिंगी काउंसिल की वफम अमसुम स्टेट की मैखैदा लेपखिबा पीपीबी की वफम तारब तुंगदा पीसीए की सेक्शन 7 की मखादा सथबा ऑफेंसिंग सही तरेट फाव जेल थम्बगी सेराक पीबी की वफम यावरबसु मदुना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अमसुम असुंबा पुथोकपद साउना सोनगदा भलै 21 पर्सन सिंगी मथक सिरिबा मराल सि यामना सथिबा गाक्तनी हाइन पल्लदुना 21 सिंग सि पुलिस ऑफिसर अमसुम पर्सनल गाक्त ओइबना लो गाक्नबा अमसुम लो की मखादा थबक तौनबा लैरिबनी लो की मखादा थबक तौनबा मखोइदा मतिक मयाइ पीरिबनी मखोइदा लो अमसुम ऑर्डर गाक्नबा थौदो वाथोक सिंग थिजिनना क्राइम थोप थिंगनब लोइनना लो गाक्नब शक्ति सिजनरिबनाखि मखोइदा मियोइसिंग फानब कस्टडी थमनबगी मतिक मयाइ फाव पीरिबनी हाइना पल्लदुना केस असिददि मखोइसिंग असिना मखोइदा पीरिबा मतिक मयाइ अदु सिजनरगा ड्रग नि सिंगनब पोलम सिंग कोनना फारब मियोइसिंग थादोकमल लौरगा मखोइ मसा नुंगाइनब थबक सथरमखिबनी हाइनसु माराल पिसिरि कोना मखातना थमलिबा वफमदि PCA की सेक्शन 7 की मखादा फारब मियोइसिंगदा प्री अरेस्ट बेल पीपी की वफम असी थेंगनदे कोना मखोइना तौरिबा ऑफेंस की मवोंग असी येंगलगा पिटिशनर सिंगना थारकलिबा प्री अरेस्ट बेल अदु रिजेक्ट तौखिबगा लोइनना हाना पीखिबा प्री अरेस्ट बेल सिंग अदु लौथोखि पनबा याबदे हौखिबा अगस्त थादा पुलिस की मियोइ मंगा असिना ड्रग स्मगलर सिंगबु थादोकनबगी दमक लुपा लाख कया लौबगी वथोका मरी लेना सतखिबा इंक्वायरी रिपोर्ट पुरमपाट पुलिस लंखलखिबा लेखिबने इंक्वायरी की रिपोर्ट अदुदा पर्सनल मंगा अदुना ड्रग स्मगलर मंगा थादोकनबगी दमक लुपा लाख 13 की सेंफम पीनबा हाइरंबा वफम पल्ली पर्सनल मंगा की नुमिदांगदा मंत्रिपुखी एरियादा खरा अमस ड्रग हापा सपोन केप 12 का कोनना नुपा अनि नुपी उहुम फॉटखिबने ड्रग स्मगलर सिंग अदुगी मरक्ति यावरिबा नुपा अनि अदुदे लिलोंग माइदेन खुन मखाले काइदगी एमडी अकिल अहमद अमसु उरुप खुनौदगी सैरुख खान कौबा ड्राइवर अमगनी हाइरी शिलामिहात सेनबने हाइबा मी अहुमसु जेल यौख्री खुराई थौदाम लैकाइदगी निंगोमब निंगोल नौरोइबम ओंबी शिला से यंखैगो हुमदोय मपुरोइब लैखिदरब रमेबु सेप्टेम्बर 19 की नुमिदांगदा आयाम रोनी कौबा मियोमना थांगना थिलगा हलमकिबा थौदो दुगा मरी लैदना अतोपा मियो अहुम अमगसु चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल ईस्ट की कोर्टना जेल थाजिंख्री ngasi jela thajinkraba mi hum adudi kangla siphai digi nauroibam thoiba sei khumfuga nipan apokwa laikhidraba kulchandra khurai singangbam laikai digi haujingna khurai thodam laikai da leiba ayam roni gi apokpa ayam nobo kumar elais nobo sei yankhai gi nipan apokwa laikhidraba maipak amasum ha ki masanupa ayam rohen kungamari ni मखोय हुम पोरमपाट पुलिस स्टेशन की टीम मन पुलिस कस्टडी की मतम लोइरेदुना कोर्ट पुथोक्तुना मखातना थिगतपिगी थबक सथब यानबा जुडिशियल कस्टडी रिमांड पिबिना भाइसकी स्टेट की एपीपी न कोर्ट मिहार अदुगी मतांगदा थिजिनबदा खंगब लैखिदरबगी लमगी मतांगदा इमुंग मनुंगी मरक्त नुंगाइनदब लैरकपगा लोइनना लम अदु योनथोकनबगी मतांगदा मेन एक्विस अमसुम लैखिदरबगी मरक यामना तोइना खतनबगी थौगौ थोखि अमदी एक्विसिंग असिना लम येनबगी वफम अदु याखिदि अमसुम लम अदु मखोइना नमदुना लौब पामखेबा खंगम ngamle हाइना फोंदोखि
पुलिस मराल सिरिब मियोइसिंग लम मदुगी सोटो तानबग मरी लेना लेखिद्रबी नुपी असि तानथोखरगा लम अदु मखोइना लौब यागनी हाइना खनखि हाइना पल्लदुना मियोइसिंग अदुगा लेखिद्रबी असिगा मरै येनखि अमसुम मरै हेना कन येनरकबदिगी आयाम रुनीना सखुमदगी सुरी लौरगा मफम कया थोना थांग लेनबा अमसुम थिनमन सिंग तौखिबनी हाइबगी थाजबसु पुलिस की माइकैदगी एपीपी ना कोर्ट फोंदोखि मेन एक्यूज ने हाइरिबा मियोय असिना यामना तमथीबा अमसुम साथीबा क्राइम सेक्टरदुना मिहाटपगी थबक सतखि अमदी लेखिद्रबी अदुदी माथंत लैबा ओइबना मसा ngakthoknaba amasum masa kanjanaba thauna leikhithi haiba wafam thamki imung aduna main accused ayam roni natana ate atopa nupa mat leitabana main accused ne haiba miyoy dugi apamadi nupi adu halaba matungna lam adu mahakna namduna launaba honabani haina palladuna APP na main accused asigi matungina ko accused ni haiba singa sina crime adu sathaba matamna mi kupna hum singa leiba galonana crime adu satharaba matungna mapam adudagi nantholaga sakhi haina su phongdokhi APP na makatana hai accused ni haiba miyoy singa sisu crime adu senabagi mami sauna tabana mokoi judicial custody remand lauduna prosecution witness singa masum khudam sangdam sing semdok sadokpa yahandana ba masum case asi makatana hena kupthana thizin yana ba khona bagi tangai fadabla yaki Defense Council ki wapam masum case ki record yengla patunga accused ni haiba miyoy sing October 10 phaw judicial custody remand pikhi Tentakpa paw mana AIR da thadau unit amu hana hangna bataknakri All India Radio AIR hana leramba thadau unit adu amu hana mathau tawut hawana ba thadau NP Manipur team na Chief Secretary Manipur Punit Kumar Goyal Director General All India Radio New Delhi amasum Station Director All India Radio Imphal haijakri hari Tentang na sum मैम थमजरम गे दुगा हाउस कोइन दि मैम पाउ सि मता सॉल्यूशन जरगे मसुम खाता बनो पाबदे मैम पुनंग मिन सेन चैनल सिगी मैकेरी गी मैम फमदा मखाता न थमजरी मखाता बनो पाबदे मैम पुनंग मिन सि